Masakin Hetna Belap Kuki channel THUSOH LAHKHOOM Nihozo se labon on Nikupa tunung jong VANNOI THUSOH chum la chum ho anabe khom kiloite Ukraine gamsunga Russia in atopha gamgai lia Russia in mi piten dei kilhan na referendum anei ding o hitia togon at sila pinaw chunga nikho at say nalam sot lo ahong hizing ta awangin VANNOI samlat gam tampin Russia chunga ta san na himhim anei puvin ahi ichi referendum dungzuya vote simna jing jong le apom thailo dingun asayu nahi ichi referendum ma hi gamkai sunga cheng mi pite hin Russian Federation a benom uvem ahilo le Ukraine a umding adei zo ovem tia dei akilhen ding o hitin Russian vai bolnan Donetsk le Luhansk sule Zaporizhia le Kherson gambe phep khatna vote la chila an dinga kigutna hata anei saw hitai Ukraine gam hop sung somlanga vela linzo muna hi chi dei kilhanna achi la sa wahin gamsung hi bailam ta Russia gam hi te na dinga kinep na su anei wahi ichi to kilhan chun thulut khat chun achi sa ni khuli sung chun sipaiten in tin chut na nezin vote la na amho dei lama vote se na neidinga gi na achi la piwin chule voting but tampi khat jong tundo na anei tawe ati nahi thulunin asai bena in sung khana mizo si ading belut khat che simpi hiwin ichia chu in sung mi te chun amho dei chi aklen thailo dingo tina hi British government in hisi thua phondoh na a Russian President Vladimir Putin in voting result ong pot ding dol ki he sabang milhan na referendum result ni khuni thumka pot ding chu limna nei dingin ichi gamsi chu Russia a formally a la lutna nei ding in ki gu na chu anei tai ati nahi hisun avat sa chu Putin hin Ukraine gamgi atha bi a kaya ichi gamkai sunga cheng mihim million li valho hina national identity chu khelpia ichi Kremlin in Russia kinonggop kitna tisu reunification of Russia tisu sublit ding ati dan hi langkhana Ukraine le apan pizing western gamon hichi referendum chu cha cha ta hi ati naw chunga hichi gambi ho chamthatna result chu iti jong le ki pom loading a hi ati ki no hi ichi to chun Ukraine president Volodymyr Zelensky in itabang thilgon hin ki ho to a chamna do ni asu sit ding a hitai an ti nahi United States in Russia chunga omsa atha bi a economic sanction phun khum beding agung ovinahi inla hichi sanction thuami tampi lungdon khat chu Russia chunga sanction hizat ki bol khum chun ichana Russia chunga hamsit na alut mong ding hinam ti su hi tu chung Russia te hin adia Vladimir Putin ki gon nahi achi sa kumsang ni somnali kuma Crimea gamsunga Ukraine patsa na lobia referendum anabol over Crimea miten Russia apomzo ovetia Russia gamsunga la lutna ananei bang over hi abol go no ahidan ekisi le zeng nahi Mexico gamsunga mi pi asanga simin ki zotna ki pin na khota le linta su ananei ovin ahi achi sa kumsang ni somdali kuma simlai somlile thum againa ke helova anaum ova tunung kumgit sanjinga jong againa asu naw het zozai a hilo na chunga tuni chana simlai ho nu le pati na cha tiaw gaina chu hol jing na lai ova itia sumi pilung kim lo ho sun tuni chana vai homten ima in sungmi ti hol hamun ding cha izong le seido thei them cha jong anei lo naw chunga ichi ki phin na chu anei o an hi simpet ni khwa chu i asanga sim ho chun simlai chapang ho ki hol mokal kum git ahung lin na ni kho anit naw chunga nu le paten acha teo chanchin tu ni ge a het lo naw lungkim lo wat sa na ki zo na anei o hin in la hisikin gon chu hichi thua investigator a pangakon isi thil su chu chonwal na
chu state crime ahin vai hom hole sipei te panla na zong apange tia phongdoh a hi tolhona mi pilung han na chu ana so sang le jeng hi ichya kuna chu mi pile sipei te ki ka a ki no to na tear gas ho ke kap khum na chan ana chal ana lung a hi ga he thei khat chu achi sa kum sangni somdali September nisim somni lagup ni khwa simlai somni le thum ho chu Mexico hanglam state Guerrero tia ki he muna chu Mexican khupia ki zot na muna pangdinga anakal songo an hi ichya kuna chu agai naw het nung hi lo an hi tai inla investigator akon thulu dungzuya ni egu alo police officer ho hon anamat tangwa drug culture ho khuna na pi do an hi ichi drug culture ho sun akidaw pio gang member ho an hi sa ova anatha uvin asejin hi in la tu ni senen akitha da no hi poiman a het chit kilo kinil boina ta khat chu hi lo a hi iti ho zia chu lamasa a chu Mexican President Lopez Obrador in Trot Commission khat ana phudu a ichi commission mudo dungzuya chu hichi thilso chu state crime hi tia phongdoh na anane hi azi chu hichi thil bolna a chu institution agent police personnel ho tampi song directly a hilo le indirectly a na to na kho sa lo zin ngai lo thilsi bolna a chu ana pang phape u an hi akiti ichi holdo na to kimat na military personnel police officer le drug cultures member ho pan nan mi somgit wal chunga arrest warrant so khuman hi alangkhana wangsin na tu insung mi ten prosecutor hon warrant ki phon khum hola a mi somni walmin anung la do ove an tivin hi gelro thei khat chu achi sa kum sangni somlanga kuma officials report dungzuya hi chi simlai somli le thumo chu cultural member hon anatha ova ata sa ho so het zo a hi lo ne dinga maya an halova nian bu namun ho a ana koilu no hi ati in la hi report chu athite in sungmi te independent experts ho chule United Nations Human Rights Office hon ananil kalo an hi tuni chana mi somli le thum hol a thilong thum bo chu koisu koiham tia ki hedo zo bep hinalaiza a hi Russia le Ukraine ki ka in phatna amano sanga Russia in Ukraine gamsunga gal kap ding sipai reservist LAHKHOOM la bedinga kin gun achi la pilaita hi ichi ho kala chun Russia in heng Estonia chun military exercise ni gu blut ding chu anapan ta bin hi ichi snap exercise tia ki he achun Estonian reservist le volunteer sang ni le ko velin pan anala bin hi ichi galdo gisu na chu Russia in agamsunga partier military mobilization abol ja Estonia gamin ki galgin na a aneyo hitin akisejin hi Estonian Defense Ministry akon to phonin ichi gamsungin ane reservist ho chu ngai chat dungzuya a hin bang ta a akiman cha thein ding owa ki bol a hi anati zone hi ichi exercise ki bol ding hi reservist ho chu mahet sa ana ima umlova man gang ta kauna anane wa ana bolovin ekise na hi iti aso snap exercise tia ki he hi ichi exercise su September nisim somni le ni a ke pat nisim somni le gi chen chil heding a hin alangkhana hi tabong military exercise hi Estonian gamin akumsia abol jing a hi zonga kiti Kremlin in United States sa kon thuguh phongdoh a hilole whistleblower tia ki he Edward Snowden chu agam sungu mi itheina ding citizenship chu anapi bin hi ama hi achi sa kumsang ni somna thuma pana Russia gamsunga hi anakhupiam an hi Edward Snowden hi United States intelligence contractor anatong an hi na chunga achi sa phana United States National Security Agency top secret operation hola a
Adia American mipi sanga sim chuli VANNOI mipi ho kiza mat jing na thei telefona ki holim no ho United States Intelligence Zone angai li jing dan o tiap ma bol dan ho ana phongdoh an hi izi achu gam sungdal ha na zam mang an hin achi sa mondei ni kho achu Russian gam sung mi hi thei na dinga Russian President Vladimir Putinin phalpina ananei an hitai THUSOH panapat na sinasin nga hawzawsi asung siwa agip pagipanaw kahit pa uwi THUSOH tayo mukit ka ovin nabuanon mang palet si Bay.